Friends ang fari sing tabuk nai nai Tripura Police ni kaisa notification ketal sopai mani no Tripura Police Constable ni celate beri joto na apply khai manai ke boni job notification ketal sopai mani no kisa nagi nai ni bahi bahi ke apply makai te eligible busur nang boherong nai ni Tripura Police ni website na take notification roirola ha ke sekang pilawo ke notification clear ang soya tawo hingge clear ke bro website roiro haini bage tawo ke nai ni kana friends ang amake boni notification hingge total na janai 1000 na jan hingge ST roni bisingo 328 hingge beri ni go tongnai 109 tongnai ke UR ni go ke tongnai 583 ke beri ni go tongnai 193 SC ni go tongnai 89 beri ni go tongnai 30 ke jeng tabo kok borok bai ke nai leni friends jeng tabo kok borok bai nai leni amo kaisa 100% recruitment ti najak mani beri rong ni bagai 33% okay written examination no tongnai 85% mark ni okay interview go tongnai 15% mark ni okay total 100 ni tongnai ta okay age limit okay 18 ni seming 24 jara okay SC/ST rong ni bagai relaxation tongke 5 years okay 24 okay 29 jara okay na apply khai manai ST rong ni bagai okay SPO tongnai rong okay 33 hingga brok apply khai manai hingga educational qualification busuk nangnai hingga tabo an UR rong ni bagai joto UR rong ni hingga maidumi pasang jagang nangnai SC/ST rong ni bagai hingga 8 pass hingga na apply khai manai hingga boni minimum UR SC rong ni bagai hingga ST rong ni SC UR rong ni bagai hingga 5.6 ase height nangnai broni hingke ST rong ni bagai hingke 5.5 hingke na amo eligible nangnai jaga hingke ses rong busung nangnai hingke je 5.6 boni saka tongnai rok hingke 31 ase broni police area gai tongan nangnai hingke police area gai 3 ke makaranai hingga beri rong ni hingga 5 point hingga ne romanai UR hingga ST rong ni go hingga 4.11 hingga ne romanai hingga kalau teman-teman kok mangani nangnai hingga kok rok hingga bengali wah ini kok mangani nangnai hingga makarnai 4 kilometer makarnai 21 minit bai hingga long jump maranai 14 feet hingga shot put makarnai 7.26 kg 18 feet high jump makarnai 4 feet hingga push up makarnai hingga 5 bar makarnai hingga brok sans ronai wide nei hingga amake beri roni bagai 16 meter makarnai 9 minit bai hingga long jump ma kohornai 10 feet hingga shot put 4 kg ma kohornai hingga 4 kg no 14 feet ma kohornai hingga high jump ma tongpinai 3.4 pro ni high jump hingga hanging by bar aro 30 second hingga or jaga brok sada tongo NCC certificate tongke te ni rok or jaga go NCC ni CBA certificate tongke mark manai ke written exam on ni mark asanai ta hingga jaga thairok boro jaga boherok naine lene ni rok ni A4 size paper rok kaisa oro jaga ni no tabok ni rok print khaigei mantelangnai bona form fill up khaigei maronai self attested copy rok khaigei hingga nije ni handwriting ni soigei bai roi roti bai ta hingga sala borei opro masul janai 8 ta ni siming hor jaga go mathangnai hingga te nini
voter ID card rok tong ha Aadhaar card rok tong ke bro hai robu ID proof tilangi ma thangnai hingke PRTC rok hingke H tauni ni part assignment ni bahai rok ni nangnai hingke matriculation ni tang mai tami ni admit card patlang mau hai school living certificate patlang nangnai hingke educational qualification certificate ba kaisa nangnai hingke ini ST certificate rok nangnai 10,323 rogu or jago bro romana apply mana ke bon parkite photo kai bari telangai ma thangnai ke kaitha ke or jaga ma thenai baika je u motong mani jaga application ke bor jago mas fuldanai hinge ta friends ka nai nai boni tola ko thangi nai ke nugnai lemo ke application format taboni ni bang capital by mas ni block letter by kini bawani bang block letter by ke permanent address kini ni village post office PS district state ke pin code by rok or jaga map box nai ke date of birth gon pore ke gender ke male nang salang ke male odi pore ke female odi by ke mas ni arsa ke sat number ni gong ke citizenship PRTC resident of Tripura PRTC number of mabos nai ke educational qualification no kita ni je highest qualification pamai no sui marana jaga ke present occupation atat ma khai tong bahai rok mas category gong ke ST SC ke ST bai ke marana occupation no ke ta ni nang tabok ma khai tong bahai rok mabok sanai ta ro student ai ke nang private job pa khai tong ha ke bahai marana bhai ta ke in case of home guard civil defense SPO mention the date of appointment nang ora jaga musa suai or jaga tani male bronke home guard jaga rok SPO rok khai tong ha ke bronke or jaga mabok sanai ta ke ek serviceman rok tong ha ke bahai ni pe or mabok sanai ke or jaga ek serviceman nak sakri khai ko ke or bok sakana ya da ke 10,323 ni nang la ha ngai ni tong ha ke nang yes marana hai ke nang buhay kayang ke 10,323 ni gon nang kopse yang ke no goro dita ke medium opted for written examination Bengali ke nang tama ko bai swinai ke nang ta jefa ko bai swimana nang bahai ke swimana ke Bengali Hindi English ko pro asbai nang exam rogani pro ke bo bai sus kai ro manai ke ko pro English Hindi Bengali ke ma swinai ta jefa language by kaisa mabok sana hingke tamo jaga poni borja go nai hingke MBB college ground college tila Agartala Tripura MBB college ni or jaga college or jaga thangi ground no masu jaga ni makhari ni ta hingke khamani pore niro physical profit tigi paibani pore hingke ulo ato date chawi rozanai popra exam nai bohoro ke Gumati district ni hingke Celarong ni 10 tarik gong nai Udipur ni hingke 11 tarik gong ke Omarpur rong ni hingke Omarpur te Korbuk ni hingke 11 tarik gong nai Celarong ni bagai hingke 14 tarik gong ke Puri rong ni bagai nai Udipur Omarpur Korbuk hingke take South Tripura ni bagai hingke Belonia hingke 15 tarik gong nai hingke Santi Bazar te Sabrum rong hingke 16 tarik gong nai hingke Belonia Santi Bazar te Sabrum Buri rong hingke 17 tarik gong nai hingke North Tripura rong ni bagai Dormonogor ni rong hingke brobu 19 tarik gong masul jagai nai Celarong ni bagai hingke 21 tarik gong hingke Kanchanpur te Panisagar Brok Celarong or jaga masul japai nai Agartala MBB college ground hingke Onokoti district ni hingke Kumarghat ni Celarong hingke 23 hingke Koila Sahor ni hingke Celarong 24 Buri rok hingke 25 Kumarghat te Koila Sahor Tolai district ni hingke Komalpur ni hingke 28 November hingke Ambasa Celarong ni hingke
29 hingga Long Trai Valley te Gondasora rok hingga Celaroni 13 November 2022 hingga Komalpur Ambasa Long Trai Valley te Gondasora rok hingga Berironi bagi 1 tarik Desember hingga Khuaironi hingga Khuaini hingga 3 tarik Desember Celaroni bagi hingga Telemra hingga Celaroni bagi 5 tarik Desember hingga Khuaini hingga Khuaiti Telemra Berironi bagi 6 tarik Desember Sipahijala Bisramgons Bisalgor ni hingga 7 tarik Desember hingga 8 tarik Desember hingga Jampijala te Sonamura rok hingga Celani bagi hingga 9 tarik Berirok ni hingga Desember Bisalgor Jampijala te Sonamura Berironi bagi 9 tarik hingga West Tripura ni bagi hingga Sodor Celaroni 12 tarik Desember hingga Sodor te bisa 13 tarik Desember Celaroni bagi hingga Mohanpur Celaroni 14 tarik Jirania 15 tarik Desember Celaroni bagi Umens hingga tak Berironi Sodor ni 16 tarik Desember hingga 17 hingga Desember Berironi Mohanpur te Jirania hingga tak Reserve Gumoti Boheroni sakiri kaitung roni bagai hingga Gumoti South North District Boheroni 19 tarik Desember hingga 20 tarik Unopoti Dolai Kowai District ni hingga 20 tarik je sakiri kaitung hingga 21 hingga Sipahijala te West District ni bagai asujaran friends on your channel lo katal ko subscribe kaja ko tongke subscribe kiri tono de kete gang ni rono information lo itu ngani pagi ngi jotana na hambai ni rokan channel lo priya ko tongke kerang itu ngani bisa kana ngi friends on mono pdf no ni rok download kaje print out kaje mono je sumayo exam lo ko harian pro kini ro running kaje pro ke mo tlangi tong lagi complete kaje ai ke ni ro mana